Kamsalo in a way. Alhoshkim Tani. Itake Nimo Alhotsa. Gupsa and the Xajekil be able to give it care at Conalhoshkim Tani. At the Hiboye New Year question and answer. Video Shinge Honor he Molani. Question Atruya Anga Itimi Baptiz Shimona Thive Amiyizu Kesha people Kiniktelana Hibo in Jugu Anga Honor Hibo Pers Atashipin Shani I can you know Pisapana Kishakuya Alhold Sakikaya Achibigamuka Ikedimu Atalibola question Hibo Kini the Planishanika Adokitila Suchagam Tam Gamtana Kutubs Video Ashikatology no Oshkim Ten Nimushu Tunchanga Anga Itimi Baptiz Simplana Thive Amiyizu when Kesha people answer direct explicitly by a Bible like Bible direct and indirect and explicit and implicit and indirect implicit get on here direct explicit answer here itul monen get honor ishi hutunshan Leshalopulaki Arja Pumulo David Neshipke Nia Achinela Achage and Izapolona Nia Achinelana Imshike Tihotoitagino Rome Akedo Kutur Arjam Guktala Timkam Achneshve and Alhojgvona Putosve. Itali Rome, I get a gutter, Arja Chilabuna, Timi Chumo, I'm Guchaka, Laki Mukha Epipia. Ikamutibawolo, I'm beautifully kina, Achneka Palikina, I'm Guchagatono, Tinuna Loya, Timi Chumo. I'm Gujo Gahai. The Lono no debate you ya. Itimi Shagalo, Anga Gunu Shagalo, Asak Teshagalo, come to Azapolono, Adam and Eve Achneshi you, Kukoronigan Potake. Tim come to Achne and come to Alhojikulono Potosve. Ikemu. New Laki to Lunguye Alhold Salah indirect and implicit idea Alhoye and Gujulho Alhoye Gujulho and Alhoye Kakuyuka Tremuno Alho attributes Alho higher Tikno Hippo questioning it or no very Alagila Kilkin ye question like a Nino second Samuel Chirikini are the church Lono Mgub Didolo Picula David na Panapu Suvigiluno Alhona Tiboshi Bispenke Akirinshi Akamrishi and Agakhanyono Atalatsin Akinshi. Ike Pakila Akemono David na Akamrishibu Akinshiku Ita Ikemu Niuno Etagi Trikini Adro Trip the Turingue Nathan Tungup na David Leptuno Piguno Nono Achneshivegilono and Achneshivegilono Agin Abukivis Region Abu Q Punugana Tiboye Paya Khmai Paya Tina
epi tungkup nubde. Tishaga namu David na panapu tipo hange huno akinshi gumvu enatalachin akinshake. Kem tisha namu apu tipo ye tungkup nubege doi paye Thive. Pa kilam lagi kono pavle pim savekyu nyuno di Itimi. Ike panam no kuchwa kyu David na poitulubdu apu Thive Kesha. Erkelo ye paye Thive pe. David na kumva kyu na kinsha kyu tipo Lono itrupu azguchu ve ebzu bana çukuşa şivekela pa kilam lagi kono akçıkegi Sağlıklı babne onu bak da köşe akı hangi onu şapu Thive ettim da kişi bu itu küçük kuşaşı veya epi tipo pitela David na pitona iteye payla gılma ikemin yuna palavne kili abayı bu David bu ye kuna puya David mo Bathsheba Pama puke. Ega David na Urian bo Bathsheba akolve. Ana Pama ye kuchola ye dia akim te kumolono bunu kikyo etnen. Ega bu David na juno apu ye lagima ina palavnanke. Tipo pikyo kiklaya. David mo Bathsheba badolum temo kyulono punikyo apu tipo ye. Paye alholo Wuve kyu shiki David re tipa papan. Tegono hipolo nyungone tingyu ye. Iteni unolaki akoto shive talungyu ye. Age of accountability ben. Adamgo tubzu pau age laki le ilgilano. Devlet takulu, kımsıkulu, haktaşılık bu, tipola ilgilik bu adamı koyuyor tipo stajyeringe. İki Bible'lanu, scientist, mamu medical science'lanu, anana koyuyor, apuna koyuyor, ampihipo, Lono age of accountability torchenke epjuye. Bible'lam ka medical science-lam tiba pitu ka scientist konum tiba pitu ka. Ike hamne tuna personal atan ko ya pasi tibe jene. Hamne taja hamne çırta hamne çırmo ben. Ike tiba la kıtala ki var ike. Ike mu David mo Bathsheba kma u apu tibe ki ye ku apunun bekile şagelene de Bible'la pepama. Itimi di apu kyu Thive gene tipo ye David ne kyu diklaya de apu tipo ye alholo Wuve kyu shiri pepan. Nirno apostol mu çırıktılanı turuncu ye David ye alhomlo kuçu. Ta paya alhomlo kuçu. İki pataki ye David ye double anointing. Utekeni ki şeyde kyu Anga skyu timge. Bana adalakile Bathsheba olana Shimiphi mu tişak tisnamu bayan hodim. Bana kaynımla alhola haydekyu leşolo bunla kila leye bepan. Egenin notibalana itulakyu ye. Vege be age of accountability na kyu dolne kelam taykemo. Apu anga kunoko de aşak teşikyu grubu tipo stajle grubu açakivu bu Jesu Christoye habluke tipo punta apun tipo level grubu kezuna Thive gemi koye David na bana bu Thive gütkele pingüleye de Amiyizu ovani epi pimlaje bu şegi nimwe indirectly tipo la kitulane nimno Bible'la kahgemu nimno alho character alho nature
alho attribute 7. Iket alho haya, alho shagli, alho ye kuken and kono, lesha kanakata, alro tachelana etulunjuya, alho ye kubukini, and alho ye kim yekinya. So, iket the bokikia, kubukini kim yekin hoye. Adown Kunakoneku, Debo, don't begin the Debolono age of innocence, Lana Thive. Person, Amiyizu the Suvayetia, and a Lovayetia, although character declare by a Gutusimo regular permanent. By a Kubukin, Gimaking, Deboka regular get drawn new Debolaki, Igdo, although attributes done at Debolaki. Lesson of the Togo are a chip de la new no to like you, yeah. Oh, Gakaya and Guja and Archibald Shoma Shikapane. No, Shiko come to like Kimyekini and a Bukub Gurvejona Pieke. They get to a whole high Kimyekini Kubukini, Bukubekulu. Yet only Kimyakin Kubukin Bukabakul at the only Kunakoneku edge of accountability Latom Pilana, Tibegan, the whole person Amiyizu, Woman KP, theological explanation to Molakit good. Let's Jukaki, our Tsunapuno, Alhoya, and Ambuya, and Nukuchake. Yeah, the Lord is righteous and love justice. Alhoya Mikucho and a baye Achibu Yapanakim Yeke. Nino Tibolaki to like. Nino numbers and Buktar, Chritogulu to like, you know. Alhoya Timukumoge Uno. Alhoya Kishamoe. Panicu Picavegan. Patsaye. Hoktanal Achanan. Alho saya bungalan khataveju atsai hawen ngima hotai haumo alho tatbako rugela alho ye kimyekin kubukin hotibo ye klem adyangko iku edge of accountability tomogyu and khatashim like you tinli ko ye kabasna alho Amiyizu ye gimemonanke ebitibo laki nimna tpoitulane Roma get Guinea are Chicatla. Como Alhoya Agijuma, Alhoya partially decaga. If a by a public tube became by a part saye, Gujo, Agijamo, and Gujolo, Kubukin low, Bukibekul ho, Geguna, Alho Kimaking low, ye claim. Kuno edge of accountability like him. I'll hold actually give opportunity. I don't give you too much. Tim Tibaoya person, Amiyizu, you know, we pay you at a killer Mushimulan Gepi, Ningo Tibola key to like. Child mortality. He eating Anganako. I believe Lono Akagane. Ega had Azanoko and a Totimi. Clavedico, miscarriage with you. Alalana, how we do on the million Kija Kagayanta. Tibovijono, medical ground, medical reason. Punum la regular, Azal Winka, Anga Winter killer, Bakto Shina, 9900% Azal Virgin. So, get Tibakoga. If you Tibakok job or Hamie deliberate, intentional abortion shiveju, terminate shiveju, rep among Kukana, actually ship Tavegula, Tichabu Shikim Teveju, factor to Molona, Anga Azapolona Caveju, and a Shikim Teveju, Alaki Bokojilikum Tulana. I Ibo tubes. I'll hold like virtue like you, and a guy give me million and a million kids Kailantai. He can, yeah, he will come to the Hamia
because the adology circumstances which on the he attend the awesome like you shall be. Itimi kuno which Apollo intentionally, deliberately attend movegina, dear Exodus Mku or the Tritler Papagete. Thou shalt not murder. No, yeah, Tim Pitigam law. No, yeah, Tim Rikigam law about you here. Allah Polono ship have a Gusharna. It's Miss Vegit Kana, I'll gonna make a Gusharna no. I'll not do ye at Together. I'll not be there at again. It gave me like it. Theological explanation let be like you here. First Jahan Kini Arakinla Ishitulania. Christoya Nihinako Pevetsinke Uno Ara Kishuke Adru Jahan Kini Arakin. Christoya Nihinako Pevetsinke Uno Ara Kishuke. Did the Ara Kishibo Kimem Taleng Sala. Propitiation propitiation. Again, propitiation, the book you can go by appeasement of Anga. Call up to Naheshi Reguna. The Naheshi Reguna, I was going up to Tosle. And I'll hold Alhomloki there, I him come to show all weekend. Can beauty style observe, but no cross the TV you by Alhomloki there. Pana Timskoshi Pana Pip Vets Pana Arakishi TV the boy Agna got it Alpo Alho Rabkivers cute the book TV Juvetona. He let Johan the Bagate, new will kill Kumwa. Igam Ayakaka, Tagana Pana Arakishi, Kitty, Anna, I will keep the Kitty, Panatibo Tilasaka. Teruno. Kitimi Sharlo, Itimi Sharlo. Gumzi, Pigata Hemke. Gumza was one of those wicked. Itimi, Itim Zala. Nino, Anga Zala. Baptiz Sumokelno Thive, and Miss Lono, Kesha be enjoyed Tala. Hippo, Pula, 2 year, Alwan Gulhoye, Gimme Gilhoye, Baye, I Up to like a meeting to the way Capasna, and Miss Lawyer, poor and Kenny a bit boy. I'll hold some explanation that plan poo, after which Han King Killa Bagged day. He could not go, I'll hold Kubukini, Kitimishi Woodbo, that had not sooner, a cook having Tibakoye, after which Han King are a killer propitiation of you. I like his ship. I'll log the bow. Pana Pulverskew and a person, I can't the skill. Pana yet Bapoja the Lono, Hablu, Iturnanke epitimo, theological expression to Bagabas, New Xadigla. If the Helena Ataru Quarantine Swingy, Archer Chigibdilla, Quarantine Citilla. And a Corinthian church layer, mixed marriage. Kakapno di Duke la Bukdom Ache. Corinthian city, I go no Apum Kyo, Mtamoku, and commercial city. I get the ball Abu Goku to Pegala, Paul to Pegala, mixed marriage to Macheke. Get the Paul Naship here alone about you more. It gave me a Muslim back you here. Alpuna, Alhom Takemishanum, Adana, Tikimishaga, Pamat Yanglia. Yeah, Alhoitikum, Tayugma, like a believer, like an unbeliever. Ibu Pamat Yanglia, Alhokudawia, Akim Teshva, sanctified, set apart. Tibope Banjito. You get on you, Tipaki, Amula Kinshan. Again, you know, I can you Timothy like a Pula, Lois Uniskma, I get a Tim Lois na Abza, Unis Naza, Ku, Babza, Ku, Baza Ganabaye,
Timothy Pabza and Pazake. Unis Moles Maya Jewish him get. Timobana Alha Pulchegim get. Bible Pulchegim get. Ekehu. Nuna Atake Apostle Magad or Chills Holo Ideogilla. Adolagi Gilla Pigilatli. Timothy Pap ye Greek him get. Lesta Derbila Lehi Po Timothy Pap ye Greek him. Pataki Apna Homtagimi. Ebo Azam Abzakmana Alhuitigim. Kilatli Paul Derby Listale Galatana Paul Timothy Shergaban. Ebo Timothy Lane Alhuitibzer. Paul Babas missionary Kamnachi Jambo Ashekala Ephesus Lapaya Passage. Did you example? Timothy Papnegi Alhomta Adana Kutu City Giblin. Ikehu Tihu Tibovichono Timothy Alhoitilge. The one Paul Nabakuya like it Alhoita like it Alhomtanamo divorce Gila Agibo Hagilla. Ikem Pamaya. Like in the Alhoita, give it on I give you like a cackaboo. Alho, Kubaking, the bow vejon, I give a gumts, Alho shooting you, the bow alana pole and the bike you tickle, and a Timothy collect you, she and you want to bomb some she it too like it. Don't know. Question him in the vegetable. Here, very good cookies, the answer it. Ekemu theological explanation. Alho Zalnulana Sigilana Sigibo Ishikimrigala. Ajanli Itimi Baptiz Mulato Thive Kemia. Amiyizu Wuve be Bimlake Ebit Bagda. Nilna baptism Azana Baptiz Sigurtabo Azugud Vagemu Nimalaki Tinduya Baptiz Sigabona Shanga. Baptiz Sigurd Baye, O Halunion Moga. Ekem no Halvake Homo, Baptiz Massacre. Ekelea, Apostle Chilutz or Argashilla. Paul Silak Baye, Aquiclana, Philippine Jeller, and give it. Halwinge in Yokum Malipta. Killer Paul Silakman and Juna. I'm beautiful show Pulbel Velo. Tisha no eno Gibahal Venania. Igem Gushana Baptiz Masati. Timlakia Baptiz Sakuya, Noya Jisolo Tila, Kova, Hutova Epi, Abuko Gizla, Abuko Nitilla, all testimonial Krishabe, Shikipegatono Diboveton Halunjumu, Dia Hokulu, Dia Gublu Shikipe, Igatono Dia. Baptiz Sigurno or you Bible like Hake. The boy in one of some shashi, Itimi and a plani, Vetal Maggie plan. Challenging to the question not true. The boy question like in a play, you come to know, Tibo, Vetabu Maggie become son. I can you know? New question I can you hear. Peace up now. Kesha Guya, Alhota Kiklea, Kesha. Ne. Old Testament legi, New Testament legi, Puna Gevilo Ebgueka. Ne. Nagevilo Ebgueka. Puna Gilab Jumka, Nagilab Jumka. Ekemu, Old Testament legi. Judam Nurdam the law, Pisapna Kilegala. Judam the law, Padu Killam Akishim, gave you law, Ebguya, Bible and a department. You may both like it in the nation. A Holland Wikini, Arabson law. A Holland Wikini, Arabson. Kumlamia, Kinimika Hilke. Pisak now, yeah. Open night you no Akashilke. Kona Planete, Kinim na Plania. Kona Nanga, Kumlam Nanya. The one of Pisa Nikilla, Old Testament declare.
kuna apumlo kuna akinyu vila nangena no ye dibona ka khushiwa ke to dibo bigen idageni uno leje shigitsini arum kula kile tuna wicked baro kumlonna kiklan narjene ekem kiklamet bo chisleje boke kiklamet bo chisleje mo bi kona narbut sumo vekena dibo ya kiklami epi bible na tishi peba chane chaye new testament la ne roman structure arota chala ishaban lakina laki kimyenkyu piaganguna lawya kulamu api bukevilo kuna paksami kimyenkeno ayazashik pulla New Testament pjuna nono tin om tijegin orjishimo tegini tiba kabasna unlovable kimyem lagi bu şarkı eput bako kimyem lunge onu kuşupsu ike ti to kimyem lagi onu apyaşe puntono apyaşe pukevlo epi New Testament beden ambiyotisna crossla payda kimi kipmiş ne kırıtı ikimnim ayıgla akıpılına bengemu timnayın kimye bengi tim kimye timnayın kiha bengi tim kihu ikemu timnayın la loksamana bayetim tim akol kipmi kıtamış ikitti na pyaşe gito ikiti tim kimye mlaki emuli kina pyaşe pindona kıtavye apyaşe pukelo eben Tishaye Vegetoy Old Testament lasana New Testament lasana mo Nanjum lakaka Punanjum lakaka Ikemu Old Testament laye Jewishim dolaye Naklenemu Akirishetsmo Ipu Akirishaya kunut nutsmasati Foreigners to Non-Jew Judan kubum kolawye Akirishim jege Ikemu kutamiloye Akirishim Geviloipi Old Testament lati bababan Şayim no Roman stricte adulaki le bisikela alho no government bepange Ege divine institution New Testament la divine institution orden alho orden institution ektige adgun New Testament church Akinu family Agutu no government ge Ege government Reserve Bank of India bepan Ibu Reserve Bank of India na Bangkok bepan ibzu akirişe adi kije nagela kyusma sakena ayaza interest rate artı bu Reserve Bank of India na ayazamla pes bankum tulasan te onu bankla pisana kyuye legal ke te alhono government bepan bu government tişi business sangege te government ne kebaba gibi tona tipse ikim tigun alaw kitaw SHG bizu momo adila jeli gugu gana group bu timpi sapnan bu interest rate diboye government ye lagi kalın mı bu no kuwal na timpran gena no washikan kela alhono government baba kiuye akoto ye legislature executive and a judicial panak to the position igela kono akip karşıma sala momo kukenin açıpşimo vengena niye FIR Force Information Report Police cengi dono pasın sunlan şey pasıya fire Gıpkam kamlan şey aşpasalın kamlan şey ikem polisle kamlan şey İkenin putu takım la paykula government arbe bepan government bank bepan ipu money laundering rules and regulation ike dia
Ayazajikal financial institution jikal tibakwai. Nia financial exportum kumo, nia bankerum kumo, nia economism kumo. Egam nia biblical mentor jikal Bible akyu jikal na pengitum nia bakolo ye knowledge ye tiktoloka. Egamoti nia tibo rough kapesiplan. Egat hono. Government na law and order jan. Abu go na timu moral law. Ne, moral law ya actual abu go na jan. Ipo government na jan na criminal. Mama kumskela civil law. Tiba ya actual government na jan. Get na government dikla na ya rescue dikla na nagi. Ana Kesha taga ta chibijemu other than that. Dingalo nina ni worship zu punabzu tibotiklana chumnavana baya akale anhemga thoka jili kumchi khathalben ibzu kumlami mlagme kumlami shuluksabe ksaya ashe khawlo shirange gedrono tibo ningna ditine ningna polna timotigla bigyu adu timoti ado Agedo tsugo ado chigile tumnane. Pisa kimye no. Akne jilikam tsukhu arike. Hibo kimye lono timi. Kamye akipullano egosusu uwai. Ena amlagime bu gamdapna panamlo hepop niwe. Nima kidehi agugubna shi apahola agugubna shangena diroga gamtı purusi de ona böyle agucubu hekimye lan iperene bir sayı ahne gumuke ikim kimye ve kuno agugubna ahne pokubudlane ike atru Timothy tsogotopulo dagi Paul neshebe ekemo kunano kini krishin kyu nechen keno okuju pekujulo ikiki ilove cheni ana mbomzungo gızaga şovlukebu lçelo ilove cheni okuju bagiyeti bai kadına kini mşvengu bai kadına hılvengu Dibo kuruna dibo okuşirgela takımlagına dimtibakonna ite investment'e bagiko momo ite bu enerjili bagiko la payılopzu ayık çıkarlana overnight'lana hılvama sakyo olvama sakyo mlalvama sakyo dibo leyla bagiko ya dekşarande diye mamagyo sasukşorvebzu leyna amlo hepavegyo akılla amla gibi bir cili to moşol ben. İşte yunum takı donun minnak bir tane. İşte evi bola skem cili şakım, skandal cili şakım. Bu hamiye. Şike bu karşıki adı kolay donun hırvengi olmu. Bağımın ağlav, napesu. Acılı dağa kalanı anhemga, tümeceli, Amerikaceli gümtü yasıdlı dibolası vebzı, albam küvebzı, akı abeksa, akiciksa, sası kıstım rapşolay güya. Değer kullanı de, adı kolay da onu, hıl vengi onu, geni mişi vengi onu, okuşu dibol gizlerge olay ki la, nana dibol takımla bu tlelo ve güveci onu, akı bu abeksa şolay güya dibolna şolay. Government pernah government nak işler güçlü. İtimi acele family ise çıkolunu tim pernah timigam zapna pakapun keben. Başakalar sımlar ve ayı timcelak çok pakilamak çok sıbzın. Tiba hak oluyor tiba agıp naptolo tomo ti çulange. Tetrona hicabı pernah kişiyu Allah şibema sakyu tibolonu ipegi but bolonu agıp naşan gene dedi piyadonun nennak vite
No me target it. It ain't a pinch I do ya. I recollect the as like you cryptocurrency even. Cryptocurrency by Bitcoin penny cryptocurrency pen. Gave by 2000 notification. Cryptocurrency by paper currency moga. If we digital currency. Again, you know, like Bible and I think you ya. Dana like or chickeny. Arro bitilojlo. Play Daniel Neptuno, Ashekatalo, Logilla, Tim comes up with Quakeling. If I comes up with equation and back you year, according to me, Quaking you the year, tourism industry booming Shigutade. Kagia, near color, Izungeti, government bus, and still charging. A put Bolizun, you know. Egono akırtsa etiket kaçtı. Tabii de kırgıla diye enestü yettim ya konuşmaşı. Atık çok konuşayım bunu. Diyor Allah ya akıllı dimkınca da garikini kıtaceli. Diyor acele kına kanışı. Ege bana ki aşağı dalı ya. Dimkoya tourism industry bala booming işte yapıyor ki hu danel çekini arı bitene bivaga. Aşağı Theological, Architectural, Economic, Theological, cryptocurrency tabanki. Bu Revelation çıktı, arıcılıkın çıktı Theological. Aşağı Theological, Antichrist ya. Akat sonra mırkunla peri mümkün. Divana ya kık ilişimla, jegemcemla kıkım kımla, epi peri diye. Diye digital currency'la kontrol şeyini taban. Lono, ite ayakala digital enable cryptocurrency bo kabasna egono akabjobun peytası wojinge. Ege dibo kikiye nono dibo akivisi taga by investment. Momo kiu gana dibo kolen gol sigalo. Ege mu dibo koye paper currency bo digital currency kiu. Dem nokta bu promise anam nono dibom tana baye nono dibol dorsibu noye adagıp naki je itunanke tamam dibogi kapası nimşikum tadlelde. Vegete Exodus bugini arjom gupulana şepke nono eutim kokum lamyu ku lamu pisapuna aye noye pisapuna çekebi toyi Papela akirişe şığı oloçile bekevilo. Detonomi ya Exodus'un bugünü arro mgupuna ben. Vegete Old Testament'la ya Jewish'im kodala ya akirişe olmaya. Bu Jewish'im kumum koya akirişe olacak. Bu New Testament'la ya kübika. Marti pumu arro hobdikinla. Dimlakin ovila kenju Query ayı, bağışlı, en kualın olan dışı naşı igayı, bağpınaçlı. Here New Testament'daki, query ayıçlı, nayayı pınaçlı, ikimiyle lukçuları şıpınıp pınalı, en çişli benkü lajigevlo. Lukçuları şıpın, Old Testament'la tişlengu. Akirişatın gün, ekemu New Testament'la pınalo, ekemu akirişe, en ortişle benkü, dibala cükevilo epen. New Testament'la, ambiyotisna mati, mgulaki arıçıkınla kuşikınla, nimeklerini koneşi düncan. Cisina Jerusalem içindekileri, İkilekli açınekila bir sakıp nani lohu kapası kimce kemina açıneki kımcağım haçtone sakı. Cisina bir sak kimce çekemi pına çekemi kaptı bu al kaptı bu dolar bu bana habepan bu ikiye akirin getoma drami hili aloksa şimdi onu kumoke epepan. Bada kikiye Old Testament'la Jerusalem temple'leri kina
alhomlar çeker. Kesme alhomlanca. Kumlami kenim kumtukla geçer. Ekem kenim ne kuşeka. Kenim ne pisa peki. Kenim ne anne beri amş peki. Bikudur peki. İpto kumlanna. Zımlayı. Ne? Zımlayı napesna. Tıraşık. Ağa kebu. Ayçinekla alhomlar çeker çok. Ketibo kikimela Jerusalem Çinekla Cislerikla Ayçineki tibo Shimiphi tibo Şariki homo Cisna panumle tuma hiya kikin kiketono hiya business eduk boke bu Cisna panum have baküye Old Testament'la pisa puna bu kumlomna migim puna bu kapumki çekiyor tipo kontekstlarına diye açlıklarına tipo panong habepan. Nimle de Leviticus mgopumla Jibili şigür sanıyor onu çürütene. Jibili şigala apyaşel movin ayırıl da bakıyor sislemen yapıyor ya. Kenim lakina kumlan pına gela. Adaçı bunu çıplaba ayırıl da. Ebdu pisa pına bu Akirişe tibo ki kepe sıkıcılar. Tibo Lono Jubilee'ye gördü. Alo kuno kanışı. Alo gibi kanışı. De onu Jubilee talalıya de ayrı hakkında bakıyor tişlevin. Akayhuşime bakıyor pepovin. En apyaşı bakıyor bu kakimin yuço. Gelet kakimin lüksüydü. Alo gibi şöyle. Amo kokavansı. Bu alo gibi şey bu. Jubilee celebration şilo etkiyor. Kontekst tibo yekio kya apyaşı kupu. Pisa puna yekio girişe yekio tibo Shimiphi. Evet tibo kikalın atsa tibo panke. Te onu nyumno tibo Jubilee kontekstla apyaşı kupu. En ayırı hakkında bakıyor. Ayhem oldu bakıyor çoğu. Ayırım demek ki nimne tibo çişlem ona baya Jubilee şahinde mu ama koketonu alo kuno kake. Keti bonimno dişive tanımşan. New Testament'la aşağı kaşıkın. Filip'in bidi ayrı çıktılar. Nim doğumuna olsayı babçin. I can do all things through Christ who strengthens me. Ambiyacısına işkumdaki ve canlıya toga kımcı şınlayı. Toga kımcı ve yetmedi. Ankive alaksa kımcı şınlayı gitti tamam. İki mu Filip'in bir de çıktığını bunu pişir, tırnak o pişirlo. Hiye kursa bence. Hiye alhonu kiu o çıkını. Diboğla alo gibi şey bu lukum karşıtı. Noya diboğ şoğuna alo gibi çıkışlı bence. Bolya tıkı tıkı şişu, mız tıkı şişu, akı şişu, kakı şişu, ataka şişu, kini kırı şişu onu bolna peki ne azmını adavlaki gülgülo mu? I can do all things. Ne gülgülsümlo mu ne meleçirden ki? Evkü kontekst geço. Getona. Ambiyacısına burski ve canın ne bu kancığı şu bu geri salak yeri sini gütatamı ki. İki boyu pisa salana bence omo. Akıpılın ko. Doğumunu alhonu kubukno şokum atse. Kim tibolsulardan şüpçe. Tiba kapı sıttılarla verdin. Gele tlala ve giroksan ki ne namasansın. Nono no gele ya paşetim tutmasansın. Gormenla ofisla benkla na götse pasakta kimu akta kapumlotsa. Akta kısa yetimden olacağını. Niye nerede? Ekemu adedenda. Tıkınalı. Hami bir sana moke taklayı alım tekem dinlerse. İki defa kıkıkıtı. Alhonu kuorskene tiba dotlarla geçiyor. Dağına boğulma bekliyor contentment. Alhonu kiu içkene. Tiba şu araçkışı bu. Tiba kapısı dipeyta bu. Tiba akı beytale bence. Tiba bekliyor. Ne fakarmıştan. Akımıştan. Tıkıtıkımıştan. Müstikimiştan. Ne gülgümü. Kristal aşkımdaki ve canı bekliyor ya. Ne mi tiba için şey.
Yeah, Philippine bidar truth of globe tuno. My God shall supply. In home no. Bao kini kilve chori ne kyo web shani ne it's near bangli ya. Kumlam la kina no gar le gar okan gumo. Kamsurgala inova akte. Mamu ku kana gar market la brand new bagagono na twa not a bushnia quanta or Shlono no Nitlo no or becoming no quanke, although ye all need to moke your smoke. Gamalo no needs in your guta. Archcock shot, like Milton do, up him up a pundu, Nina is a debuke, I get born, although in luck I can you basic amenity, essential commodity and basic amenities here, although look out care. Alho moko ke no moko moke. Ikemu no kwa kyuye te alho jiku bu no kwa masa. No kwa kyuye o shiga bikenge no kugemu. No kwa kyuye boye alho za in line with the scripture. Bible la kyuye no kuleben. Adro John Paul scripture ne tuno alho za kiklo no kuleben. Jisije no kuleben. Paulo mo prepare shakiklo no kuleben. Ikemu alho bile yekumu bu. Le alho la yu mubzu. Kati no kyu shinke na kubu. Onye mga jila kubu kabasu agreement shibu. No pisanan no tibotsum la gele ashakala onye mga tolben. Gele dia kutei amlo gimepu. Ena hak sapcholanja. Hebrew agero triktu alho punanepke alho tanepke. I will never leave you nor forsake you. Nyakilemo kumslamo and nyokevemo. Here good context it. Here alho samna raiki boye pisa hekimya talana benishe. Nyokevemo nyokumsano. Pata kikia no na vepusha kidoye alho yokumsnavemo ke. Alho na divorce you the alho promise land. Telno Paul na kite nyakyu dolamo allo kivishe aga Kesha alona kudolona khlange kut borti ninkum sana Chishi khlbenke alho tahiba ka bas ning shikum taglala ina plan kyu ken hamire thalwa gi plan ina vegete nya financial export mu nya banker mu nya economist mu nya medical doctor mu ekemu nya Christian leader and a spiritual mentor. Tipo uncle on the wall back get on although Shikim Tino, non Kuan, Vetal Vekuan, Hiba Kabasna, non Kulakam or Kishim Benja, although Skim 10. Next video here, I'll upload a motivational message to listen. Avec Sasha Gimabdi Sasha Gimi, I'll hold Taka, Pasupan Koshikum, I'll hold Kukmul Benja on Ning Tiboshne. Until then, devotion will get the law. I'm building secret to Bukini, I'll hook him here, I won't give them. I'll hold a watch to make him come to come out to Pinke. In a Asher washing, no come to look at the Mata Pinke. Message people, Asher, I'm pure, I'll hold him 10. Amen.